Okay, jom kita sambung second part. Transpiration versus guttation. Apa benda ni transpiration dengan guttation ni? Tadi kan awak dah berkenalan dengan xylem, betul? Jadi xylem dia transport water and minerals dari tanah pergi ke daun. Kenapa dia kena transport dari tanah? Because that's where the source of water. Kenapa dia kena hantar pergi ke daun? Because that's where water is used for photosynthesis. Now, jom kita tengok sekejap. Okay, so ketika photosynthesis berlaku, nampak water absorb from the root naik ke daun. Now, the water akan terkeluar sedikit melalui this structure dekat daun. Zoom in sikit. Nampak tak bintik-bintik bulat-bulat tu? Remember we learn from chapter 2? That's the stoma. Okay? Jadi, water is used in photosynthesis. At the same time, some of the water actually lost through the stoma in the form of water vapor. Sebab berlaku proses penyejatan or evaporation. Yang ni lah transpiration. Okay? Jadi, mari kita isikan transpiration maksud dekat sini. Ada 4 poin utama ya. First point adalah the water actually is lost. Plant lost the water through evaporation, proses penyejatan. Evaporation, kita tak boleh nampak air tu menitik keluar dari daun kan, sebab dia keluar dalam bentuk water vapor. It is invisible, kita tak nampak. Through the structure stoma yang kita dah belajar dalam chapter 2. Okay? Itu je maksud transpiration. Now, apa kepentingan transpiration? Dia bukannya proses yang merugikan pokok, jangan salah faham. Transpiration actually diperlukan supaya pokok tu boleh continuously pokok boleh continuously absorb the water from the root, from the soil pergi ke daun. Okay, dia macam pull. Transpiration tu actually dia pull the water up against the gravity. So that's transpiration is not a bad process. It is actually required by the plants untuk tarik air tu pergi ke daun. Alright, now itu je cerita pasal transpiration. Now jom kita tengok kat sini. Apa benda guttation tu pula? Kalau transpiration tak nampak dengan mata sebab the water actually lost through water vapor. But guttation, cuba tengok. Nampak? Guttation tu bila kita nampak actual water droplet. So the water droplet actually excreted from the leaf. Nampak tak? Dia keluar melalui vein of the leaf tu. So dekat sini ada satu structure nama dia hydathoid. Nanti ada dekat bawah. So hydathoid tu tempat di mana air tu akan dikeluarkan. So jom kita tengok apa beza transpiration dengan guttation. Jom kita tengok first difference. Apa the form of water. Kalau transpiration, the water is lost through water vapor, kita tak nampak. Tapi kalau guttation, the water is lost through water droplet, in the form of water droplet. So we can actually see water droplet kat situ. Okay, next difference. Next, kalau transpiration dia berlaku pada waktu siang. Why? Transpiration berlaku ketika photosynthesis berlaku. Kan photosynthesis require water, betul? So dia bila dia require water, dia kena ambil water daripada tanah. Jadi transpiration happen at the same time photosynthesis happens. That's why dia berlaku pada waktu siang. Tetapi guttation dia berlaku ketika waktu malam. Kenapa berlaku pada waktu malam? Remember bab 2 kita dah belajar. Saya tunjuk bukti dekat awak. Bab 2 kita dah belajar ya. Pada waktu malam stoma tutup. Pada waktu malam stoma tutup. Jadi bila stoma tutup, air yang dia tarik dari soil tu nak pergi ke mana? Sebab pintu keluar dia dah tertutup. Jadi waktu inilah air itu akan dipaksa keluar melalui structure hydathoid. Okay, so make sense kenapa dia guttation berlaku pada waktu malam? Because photosynthesis tak berlaku and stoma tutup waktu tu. Okay, moving on. Third differences, the structure. Kalau transpiration, the water evaporates through stoma, dia terkeluar melalui stoma. Kalau guttation, dia keluar melalui yang saya sebut tadi tu hydathoid. Okay, itu saja the difference between transpiration and guttation. Yang ni bukan embun. This is not dew. Embun, kalau embun, sekejap saya lukis sikit daun. Ini daun. Kalau embun, awak boleh nampak water droplet tu dia macam scattered dekat atas daun. Dia bukannya tersusun cantik dekat vein tu. Because the dew ataupun embun ini asal daripada water vapor dekat atmosphere. Water vapor dekat atmosphere bila dia bertemu dengan surface of the leaf,
the water vapor condense. Berlaku proses condensation. Condensation dia bertukar daripada gas menjadi liquid. So water vapor in the atmosphere is gas. Bila dia bertemu dengan surface of the leaf, dia bertukar jadi liquid. Jadi terbentuklah embun tu. Okay. Jadi guttation, the water actually comes out from the plants. Tapi kalau dew ataupun embun, the water from the atmosphere. Okay. Alright, done. Itu sahaja.